Mire, eu si non lles importa, eu só quería un pouco de silencio. Sí, A mellor, señor. se ustedes non saben o que é o silencio, non é o meu problema. Pero... Bueno, bueno. me cago en... Pero, por favor, Isaura! Ai, Dios mío, pero non tiñades que traer nada, Dios mío. Sentádevos por aí, sentádevos por aí. Papá, trouxeronche un cake. Pero ti non podes comer azúcar. Papá non pode... Vin. Séntate ti aí nos pés da cama. No, no chan. Ai, séntate aí. Ven, séntate aquí. Séntate aquí, ai. Ai, moi ben. Que iba a dicir eu? Trouxeronlle cake a meu pai, pero ele non pode comer azúcar. Queres un pouco?